Facebook WhatsApp kado web tarprek ajoine si ilitum episode so family kado governmental heklong prong lo lason ot langlo apo se ka choklem posin ilitum la bangso tar bangke ka tarnang ko lo alang li bhan ilitum ke ka chudiri gantung mage MLA benta alang ni disqualify na po ki bang GR ni bangke alang li bhan pasun beg na po ilitum ka chudiri gantung ke Karbingo Thomas Council CM Tuliram lo hamara chudiri lo lapen ke Assam Chief Minister ma chudiri lo lapen ke BJP President ma chini lo Karbingo BJP President Roland Kling ma chudiri lo alang li MLA bidasing ing le bhan ke ilitum Karbi Angbong society pe masih alang li bhan boycott nai ke bang GR ni la som pulong dare bang apiso aso anjir piban ka chunam persi orang no ki claim pulo tangte ilitum society kwan se prang namala lapen ke alang li MLA assembly long si hempre kalam kani dunangji alang li alam orang no ka choklem nai bang phukali labangan ini tum sodak pen pachini lo alang li bhan society long ben boycott ang po athe alang li ka choklem ke lahlo ilim heglong prong lo alang li MLA ar pu deng lo ben ke assembly long hempre kalam alang li ni no de lapen ke kapli ni kalang lang ne pia salam hai se ni rongji ile tum kata ke hempre ka farman kichi kijang bang khoro pi so se ambo chielo lapen ke hempre ka farman ile tum ke nikan pikep chisonga lo karbia khai tu pini ani anta ile tum MLA atum ke amek prang mangwela pulo dante ile tum kuang sile tum akar bia tu ile tum ainglong so tum paprang dun unpo lahelo ne tum kasi non man ke ne tum alang liban tar pang theglo non maga Assam University di fukam pasang si ne tarampo lamen ke alang liban ne tum ka chisong ma ke inkonte alang liban disqualified fetik ang boge boycott ke temo ke ne ka chisong ma inkonte lahelo tum pachini ang tung The reason is that he has committed a very sinful things for the society, which cannot be accepted by our peoples. So we request the Honorable Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, and the Honorable CEM, Dr. Tuliram Ronghang, to terminate from the post of MLA and from any designations that he holds. We also request the presidents of Bharatiya Janata Party, particularly Mr. Roland Killing, and the state president, Mr. Dilip Saikia, to terminate, to remove immediately from the post that he holds in the party, because he is not qualified to hold that post, and he is not qualified to be an MLA anymore. So we, the people of Karbi Anglong, want his terminations immediately. Thank you. Bedasing leng go back. Bedasing leng go back. Oh, Isidulan. We also request the Honorable CEM Dr. Tuliram Ronghang and Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam, that we request you not to take with us during the tripartite talks on Article 244A in Delhi. He is not qualified, and he is not fit to join with us. Thank you. Ali pai tripartite talk ta non itum Karbinglong tum hempre kang bomo dalang ponang dilu lebih dasing leng kan ke ni phone alang li ot lang no ke klem apu thaksi ni tum pini bangke alang li phan tar pang hek tar ponang ko lo ya semet pet alang li ke MLA khibom lo alang li bangke itum society lo mane apiso phan mane yep phan chunam si alang li video kahai no salam si alang li Facebook along mane WhatsApp along viral daklo itum akarbi itum iso injir pi kaduk kave social media pote heglong prong lo hal dak khrak me hiji me hal dak si itum rik prok lo alang